halo, dadah, Mama belajar bareng ya. Iya, belajar bareng. Coba E-nya mana? E-nya, kasih tahu onde-onde, E-nya mana? Iya, B-nya mana? B-nya? B. Onde-onde nanya B. A, B, B. Yes, C-nya mana? D-nya mana? D. D. Yes, I-nya mana? F-nya mana? I, F. G-nya mana? G. H-nya mana? I-nya mana? J-nya mana? K-nya mana? L-nya mana? M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Yeay, good job. Satunya mana? One. Satu, one. Mana ya one ya? Satu one mana? No, itu I. One di sini. Dua, tiga, empat, lima. Lima mana? Enam, tujuh, delapan, 9, 10. Good job. Yeay. Sekarang di sini ada shape juga. Ini ada shape nih, ada 3 shape. Yang mana star? Star shape mana? Yeay, yang mana triangle? Yang mana oval? Oval yang mana? Yeay, good job. High five dulu sama onde-onde. High five. Bye. Ayo. Yeah.